maka daya ko salang ya sangalewi ya kecur nabitte ya ko sampajan na nabitte ya curi talupa tu napasuku lepak lillah atau ati na sabak paringarang itatongang ina sabak pangkau kang ya kong kata tidak ba mitah kajan nak maringara nasa ngale na masampaja tau tapak korok mi itu tanya pas sampaja namu bacaan na sampajang ina baca kode na tatongang kecuali tau madodongi de metonulai iya konulle mu ita wesuju eroko enade na tatongang ina baca mi bawa na pamaringara yare gade na baca na maringara balau ripong Allah Ta'ala pamakadai isa hakikin na sampajang paringara na tu bawa na jama tu tanya tau masampajang itu pak to tapak korok mi tapi ya to si kong katau suju mi roko mi bawa de to si gana baca de to na dingga ngarang pura si makelicu suju si pura si suju roko si tanya to tau tapak korok tanya to tau maringara tau aga biasa na tau garak badami itu. Tanya elo na panitia elo na jamaah angka biasa talo ipakang kabatalo ka ipatatong itu adalah sebagai simbol pelaksanaan maulid de na marigaga yang penting de tak kada mesti pa angka batalo ka ko maulu itawe apa iya mako ko apa bu ina mo pantim manijajito betul na aga itu adalah simbol lahiriah rigau angka na ilaksanakan maulid secara lahir na yakiatannya ya tujuan tanya talo mancaji tujuan tanya soko mancaji tujuan pokok na yakia iya angka mancaji tujuan utama hakikin na ya sange maulid ya naritu pekku cara nipat di bola ampe madecin na nabitta imma ginako lapak lilenannya dua talu ampe kedo makiada angkewat dingilaksanakan rilalan na kahidupata nasaba iya mi angka taupat di boleh nabita narekonulle warakkangi aga mancaji purana palabangan nabita rilalanna atutungan linoy sitongan na malom masakka aga yon ripatapai ajewe nan niya mabela allalangangi na niya kiatasangi mabela allalangat takolino labbi pibela na allalangat takosurumun rin na pong Allah Ta'ala siaga to Allah langang yokolino cek demi bahkan menurut siaga egan na pendapat na tau pandritata leteng bawa siratal mustaqim telus sabu itau yalalangi na pawat dingidapi capak na yana tu ampai makada nabita mega umakku mangilau oko surimunri na po ng Allah Ta'ala na tamabawa na naraka aya na nolay leteng siratal mustaqim unro sesana na yatomi wat ditau angka manyaman nola letengi siratal mustaqim ya ko ikaji kita na tau pandritata 12 tahun dimulai ia roliwa lasina naola 12 tahun tapi ya ro 12 tahun pak betongan na ampe ya ro ipakang karona yola ya ro salah satunya adalah salat berjamaah ia ko yulle pananungan ngibere jamaah ia na tu tau magampa mole letengi siratal mustaqim yang kedua tau angkai pananungan ia tu sininna rilalanna tutungan na denang kana lapasang iya sange jenne na iya to na watan na pa jenne ko meloy pananungan na sabaya jenne talun rupa wita nomor sidi angka jenne mapakabaru iya sange mapakabaru jenne angka mo pa jenne na to ma jenne pure masampaja mangaribi to mak jene napa masampaja mangaribi dena rusak jene na tamai seto losi mak jene napa to masampaja ngisa ya ria sama paka baru jene desa na batal jene ya kodeta jene dena marigaga angkami agaga de patule dapi apa iya tu agamata makadami ma ya ciori nabita dena to makadami padai apa ditule padai ya curi ya sange macio ko nabita mega rupana angka tau macio macawe angka tau mabela-bela angka tau liwat bela angka tau pusah kama kiro betungan na macio mana mota yang kami tahu dia na lepak ya kacuran na ko nabita kegana ya na tu cicang ya cuku cica cenga na jaji sampajana ya na tu tau lepak apa angka lalu makokoa natamay kampota aja no jallo kangi onrona tapi angka matamay kampota saya sudah mendapatkan beberapa informasi maka nih gak tahu sampaikan nggak maka dan kaje paham aku tapi perlu ku sampaikan maka dia ko
sallang ya sangalewe ya kecur nabitte ya ko sampajan na nabitte ya curi talupa tu napasuku lepak lillah atau ati na sabak paringarang itatongang ina sabak pangkau kang ya kong katau tu dak ba mitak kajan na maringara nasa ngale na masampaja tau tapak korok mi itu tanya pas sampaja namu bacaan na sampajang ina baca kode na tatongang kecuali tau madodongi de metonulai iya konulle mu ita wesuju eroko enade na tatongang ina baca mi bawa na pamaringara yare gade na baca na maringara balo ripong Allah taala pamakadai isa hakikin na sampajang paringara na tu bawa na jama tu tanya to masampajang itu pak to tapak korok mi tapi ya to si kong katau suju mi roko mi bawa de to si gana baca de to na dingani ngarang pura si makelicu suju si pura si suju roko si tanya to tau tapak korok tanya to tau maringara tau aga biasa na tau garak badami itu dito gaga beda na talo e olahraga ko tuwiri batay ya to si kong kataw baca bawa de gaga ningara pong Allah taala de gaga paringara na loko pong Allah taala aga pe ningara warampara na mana mi jaji pak bumbu na bepana jaji balu na ningara mana sini na polen na reke sarona papamulay ele balu latu arebe tapio kilala sampaja na reke sarona tanya to tau tapak koro tanya to tau masampajang iya na tuyasang tawaga pak deni wisan kadaga onron na yer angka makokuapahang parallu ta jagay wija-wijata parallu ta jagay kaluargata asija ki pakai nga inarekota salay na sabak magay angka nakadade to na ya parallu sampajangnya yang penting makanja yang penatawe kemudian yang kedua yaitu puasa sitongan na akatalu mijama hilalan na sitaunge batongan na puasa ramalang yan yala na pamulan na baraka na latu 10 yan yala tanga na baraka na latu 20 yan yala na 30 na ganda niya to iyan na paham makoy ang kanako kamputa makokapa para luki matika megalada nila pora wang kalinga kemudian yang kedua ya komelo ikaji akacurangin lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agaga parallu tasingkaru kega sitongan na degaga tau pak dena katanya ko kitabullah wa sunnati rasulillah degaga hadesa na nabita akorangi ya curi tapi kadang dalam hal pelaksanaan kita berbeda-beda magai nasaba ada yang dikatakan fikih ya sange fikih paham ya sange paham hasil pemikiran ulama melalui pengkajian Al-Quran dan hadis dek tona ya mananna agagay na rampewe na bitta si bawa po ng Allah Ta'ala angka dalil katain na secara mutlak na rampe lalo na si de seluruh permasalahan na sabak magay bayi tabung tidak ada jelas dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada tapi nakaji tau penritata sehingga nakiaskan dan mengambil dasar hukum aga hukumna disitulah hasil ijtihad para ulama nakega tawad di berijtihad mengeluarkan fatwa itane Ahmad bin Hambali maka dia ga kona pala itawe siratu sabuhat desa wadi ni ga pasu fatwa maka dia Ahmad bin Hambali de panawadi maka dia ku 200 sabu nasa monobo 200 sabu maka dia ku 300 sabu maka dia ku 300 sabu de panawadi maka dia siaga pinasaya set na 300 isabuhat desa na pala na pawad di pasu fatwa ya konapay kuluallahu ibaca malaulisu namo batungan na dito paniyapo na tapato mapaharang yan na ito papusay tawe pa oko ni masalah ini narima ko na naroparali memang ikaji perkembangan Islam iya angkay na hadapi na sabak kapas salang itu liye mi romelo yala dasar hukum maka de alina guru tababa Profesor Dr. Kuresiap dalam bukunya ya komelo komitay ya sangi salang mengikuti perkembangan zaman nekiade na mali okko lalan na samanne batungan na aga Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman tapi de na wadi macho salangyo ko tumakada mali batungan na aga ang kapasan na guru tamakada atcha mali ko neki aja mumali tamamyukor batungan na iya komelo komitay perkembangan na salang ede tunang kana si salaya si bawa masyarakat na iya to na makukuha na rekuya romelo yala kanyubudan berpikir tanpa melakukan ijtihad masisay masyarakat maka ni gaga di na kafar di nang kan terlaksana pada zaman Rasulullah tapi ang kamu dasar hukum na mandari kaya maka dapat ya kung katau mateng itay mapangaji mapasalawa ya kung kajango ko masigi talaga toy aja tapasang jango ko to nasaba dami tu jangi bid ito nabi itu hanya menggunakan tongkat tapi dengan kecanggihan teknologi aga pi ipake ro kung kamal bimakanja
Islam selalu seperti itu, tanpa membuang produk lama, tapi ia pijakan untuk dapi yang lebih baik. Aja nila pesang, tapi kita melihat ada yang terbaik, tapi suatu waktu kita akan pakai. Ia komakiro salangi pak dena ketinggalan. On rotona kadang angka istilah atau pandita maka membongsa Islam ipa bicuki salangi sehingga okumatiro urusan na sampajak bawah. Nah iya urusan nagamata dua pak, aqimis shalah wa atus zakah. Iya makoko aku sapari pak dua ni jamah mas sampaja si bama pasusak. Nah iya ko jamaah nama namo sapari kalau oleh pakanjaki zakah dan apa sui itu akan memakmurkan. Aja na kada sidra bawa wad dijaji masuk sa liwa kampung. Narekonulek kalau oleh te zakah na sawa magay yaitu zakah pak liwa egan na sitongan na mega mito de na pasui. Apa mega to maseke. Apa si cawe kami mati seke zakah wakaraka. Di ya mana motu tapi ya komiki mite waramparata tatamba denang kanala rino yaitu tapakanja kisakana ya bawa motu na sabamagi ape pacingang yaitu mega tau nakan na musibah nakan na abala magay na saba iya ro carepana waramparana polang Allah Ta'ala palagay makitu sitongan napa nakan na musibah kasi to isuro mi mataru angka pamalada na paresa kanto na nasa idilok pumana mi aja na jolo baja pipatar rosi ta coba gare na wanaway pak siya taong ito okolino aja na lino ta na wanaway na sabade na siya galalangang okolino pada manang itu papasai di okilala masigi pada manang ipapasai sinin na ta okolino pada mana papasai titi gare papasai pa angka tutolo pasai na si ganrusu mabalanca na lima na sini na rupa-rupa na lima na sini na panapasilapo si sana na salay pasar rewa lo bola na digaga na bawa rewa papasaga sana makero papasaci puro digaga na bawa rewa mabalanca mi bawang mega taulino makotu pak na si garusu pasipulong warampara na makanja bola na mega oto na malok galun na malok darat na malok pangimpan na makay gaulawan na makunre wajuaju nan lidas tarpan no lamarina egan na agaga na lisisan na mate de gaga kaci kami na masempoy ipakyangitan niya to patanana nonro ilama de gaga tabawa rewa bola maka kanja deto na to koroma deto na koropa ilama ki oto maka ballo isalaiman itanay o kumalaika e kadaga mo bawa de gaga aja no kolino ipasila pumanang yero maka tu kata tak lupa makanya ia tu parentana gamata dua sakka si bawa sampajang namo maga kanja na sampajangi ko macarepe waramparangi igalulu matokyo ko sori monri tatai ya ko sakka to si bawa tapasu deto sita sampajang salamati apa dega deta tama pada masigi ko talaca pa de tu le tamai na dega ya salalo jandela ko sori monri as-salatu miftahul jannah na itu sampajangnya pak bukana na suruga tu goncina na suruga napi ko cara na tami ko deta katani goncina kama ko amiro iya pe ko matanga ki jamai sampajalore ko de patule mak berejama na sabak de patule dati kedudukan ngokor makadatali 27 derajat de patule malaya rumah berejama ko masigi apa angkon na nasa ngalena tamalabita bapak panitia pembangunan masjid mah kada sitongan na angka motivasi 5 na lolong ate ko lay masapari angka salah satu nasi du garis bawahi motivasi na nasaba angka undian itu sitongan na di loy mak berejama mako sampajang mengeribi sampajang isa mohon maaf tak dampaknya terutama ko guru tak engkah hak desa ululungan tapi saya juga baru menguji kesahihan hadis ini engkah hak desa ululungan maka dai batungan na hak desa nigi taulo mak berejama sampajang perlu nasalai bolana nang kamu jenne oko bolana alalangan na lori masigi pade ko menre imak kakacicang alalangan na rewa lori bolana pade ko menre melaksanakan ibadah umrah 1 kali itu pahalanya jamaah ya kokowi bola ta mak jenne ya mikoki masigi mak jenne di talolongan ngir makanya Imam Malik tu okui bola na mak jenne na pelori masigi iya ko iya na tala pak na de wani menre undiata lahiran naman iya tu gocang ko he na talolongan ya palana kama ko miro itu pahalanya luar biasa dia tuh le dapi na rekomelo kirekengi dan demetoje gagempe makada agamata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ya komelo ko reking pa bere na pa pedale na po ngala taala ni sade muli reking aja na pa ya na bawa nyawa he masumutama dia tuh le maliwi sira 5,1 miliar dita pas sadia siulan na pa wadingi manyawa 5,1 miliar
Tabayangkan inakuru bapak angka profesor ahli naukuru inatari ala pangukur oksigen si bawa nitrogen ko ingat na biasa kitu ka patama rumah sakit layale tabung oksigen ni pak dakiri nga salang nasabat te kong katau poso pak tau mese ipatama rumah sakit dena nule pernapasan iling ako ato na iya tu tabungnya tak 25 kilo isa nasi ditabung ada yang 50 betul nga makadai nataliti doktor ahli napasangi ala pangukur kinga na oksigen siya ipaki sa susiwan ni pak siya susiwan ni oksigen ipaki bernapas secara normal itu 2880 liter dosabu arwa ratuna arwa pulo na liter oksigen bawang ipaki sa susiwan ni na alin na oksigen ko rumah sakit 25 sabu liter siliter miro na dosabu arwa ratuna arwa pulo na iya tu ipaswe nitrogen siaga egana nitrogen ipake 10 si di sabutan luratu 70 na liter na lina nitrogen asera sabunna asera ratu na 50 ipasitamba iya duwewe siaga lina si ratu 70 juta dita pas saja sesusiwan ni bawang untuk wajah inyawai bawa kotomelo meliwi kali siulang inggare 5,1 miliar angka katau sogi ko kamput ta 5 miliar na pas sudi na untuk manyawa bawang yaitu ampai na pakoling po Allah Ta'ala 32 kali dalam Quran surah Ar-Rahman pa bi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban dia na pakoli bawang po Allah Ta'ala ko tu betul nga naaga-aga na surangi ya kung kakalabihan waram paramu pasu ina sabat tawana atau kasisi ko tu apa ya kuiko bawa manang ide mo lemesa ngo ko surimonri alingi tau kasisi na karak ko na bawah ko sesa wasa makomato je ko punggawai wasa ko mega gagata pernah kaya lojo mo makarang ayah di ule makamana ngi makomati itu warang parangi mata naladai na idi matu tau soge de cau sesai ko de tapasusaka angka ni otoy de na otoy palari otoy irendreng tarendre mana matu ya tu ya na susah na dega ga choices say papa balu otoy ko din napasusak ka pak balu oto pak balu motor ya ko pak balu sapeda de to naman ula de ko pak balu oto na din napasusak ka tabayang kan ko siratu oto nagat tapan na pilato ini kan dala basar kada din napahami tawe nasaba na magay nasang itu lito mataru alena nagan na pa napasaya na masuna na din na natama mati ni tawe hanya itu cede mia punay ukumi bawa pak de gaga si jakka pole lalang iya gagahe iya mitu bawa ngang iya mi bawa ya punay makokohe bahkan napas masumutamana de nirisang kada tawe pak takalupa yoli bawa batawe ko masigi na jama mati jama jamanna yaitu ampai makada gurute kong katau mate na cia mak daka lima na pacala lupo yaitu iya na tutau ko mangkalinge bana dena papisawi jama jama linona yaitu ampai na parsangala da guruta ya kok bangi tahu papisawi jama jamamu makanya ya kong katau mate pak na dena me mak daka lima na jalalo tasio pak mega wita tau nasio aja tasio ita pak daka bawa ni lima na tatanra inap patabangan ngoko do cila tau na ya na lepat letu ya tu bangi talapasang dena pacu lima na yaitu itu siksaan bagi orang yang mendengarkan azan kemudian tidak meninggalkan pekerjaan dunia maka ya gak tahu pak maka ya gak tahu makoro kemudian para luki maingai cuma madari mak ya maka dangka pajak bahaya makokoe ke kawasa bahaya maka ya gak tahu ko tama ni waktu ya pak nama bali bola si ba masigi ina tu na jamu mati itu jama jama na bengkel itu 5 tatek basi ba mati tahu angka to tukang kayu to 5 pemerukat tamasina bataw itu niu niu de gaga de to na mulo mas sampaja muhalangi to ni tahu angka pamalada pak jama masigi oki lantai 2 mak betele bangi tayawa de na sampaja masigi non roye tama ni lalang tapi dia pernah sempajang angka pamalada yase pinayero pak bule tau mate na ule tau mate tama masigi masampajang itela lamon rele ne salio macurita tau mate na ule de na mainga malada pa yatu maka ya pak maka ya makoko madari ka ya maka dari sakanaga pakai nga ko tu tau mate na mule de mo pumainga na dua pangajalo po kilala nagamata cidi pangaja mak bicara cidi tanna ruakalla tanna core pena na rito amatengang tanna ruakalla tanna core pena tanna lepaka lillah
Ya ko pangajama bicara ako rangi. Na ya ko yan amatenga ngede tu lemale guru nga itaw buta to nga na yato. Dia na mereka ko palampurangi. Ya ko nga tarsinggo alhamdulillah Pak Makwaki itu. Toh. Maiga Pak maiga. Betul nga na aga masampaya ni tawi masigi na non ritaw mate na nabawa. Nola pasangi patami taw mate wilala pura ni je tama. Nakataw mate bila tu tami lalang. Napamasuk tu dah macurita tajang purana sa pajangin na pamade. Weh, pikku je itu. Ini kadang kesadaran kita umat Islam terlalu jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tu membela lada, makanya peringatan Maulid tu mapakabarum itu sitongan napa tu mapakabarum. Betul nga aga aja nama bela nabi tarilalan na watakalewe. Kita si bapo nga latalo ko napasam. Kumelo ko malay hakiki kigayasan. Ya ko masu na pasa baca Allah. Ya ko tami na pasa mu baca Muhammad. Ya ko takko jokka ko. Ya ko makka je tau mu baca Allah. Ya ko makka je biu mu baca Muhammad. Ya ko yana tu mu pacu de na tu nalapak nabi ta si bapo nga latala. Tapi mawatato apa itu si kiri cik dito parahmat na sabay paringar rapah madari to melo masih kiri niya lupay to tama ba tumatu BCB mak dongko na paingar ramanang na yateni masih kiri ini juga akan dala Pak. Betul nga ang ilaw kiri po nga latala na bukarang pintu ati jadi pasapari okwe siya kay gata namo mega namo ang kadosa tarjadi ko kamputan na sabay irisa kaputan ka nomoro sidi angka nomor sidi ko kamput tadi mina nomor sidi majami dia makanya angka ko kamput tetapi patola abalata jama makokohe wadi jaji me panoi pacalana po ngalatala na sabak ni tay pasapari maro barakalo po yetu tapi makai ka tahu Pak den ule papole ya he bahkan halangi mi tahu maka na makato na cigau maka bela lo masampayan ka masjid na lo bah maka mana bela tu lo mak berjama rosi masjid na tes kadage pigau mangingibawa nga mitay mako memang ya kong kay malaikat ko tong kato setan dituwa ka na setannya ro batungan naga itu adalah pengaruh ya kong kade cengi jama mesti katantangan apa tasakamay guruta itu juga sering diuji pasti ya kong kagage bawa mako maraja organisasi besar batungan na isuro ite jalo katelalan na ita deceng besar tantangannya itu mesti engkah apa ya ko dece ni zaman ega tantangan na ide na meto na masalah ni itu apa nabita perjuangan na sangat besar maga perjuangan na nabita dece melo na patatong ipatan raki parruun tay rempa tay tapi dia kan macai melo bangun masigi rempa batu dia kan macai jadi panitia de to panang kana rempa ki batu tay ko to mak bangun masigi tapi ako ka rempa kisah meng alhamdulillah yang penting mon risipu moy sini na tamatapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir yan tu ampay na rekomelo ikaji agamata nikaitkan siba perkembangan yang makukuha pa ajal ta sila pasang betungan na aga urusan Islam bukan hanya urusan masjid yang pay makadaka ekong ka masigi makda 7 juta saldona aja tapake bawa pembangunan masjid bikin ekonomi Islam aja tambri bawa suju betungan na ekong ka aga makanya akibu aki partokoan uko tuntu Islam kalola dengan ekonomi Islam ya ko makbalance te golakas si bawa na lisilitere keuntungannya masukkan ke masjid malimite aga na sumbang ko masigi aja na masigi ba irutu ibagu dia na pa aja yero dia nang kana jaji rubah sistemnya betongan na aga aja na tulok ko pa mi kato tu panitia na lapo sumbangan na tawe di ka na balanca na patamo mo ko bangin na palo lapo di juma siko ni ratu juta ko ko bangi we siko saldo na masigita panitia ya tumake tumatu icalak ko surimon ripa kinri melo malolo nga ngapala tawe na reko masaldo masigi ni taro ko bangi aga balancana itu tidak ada padahal orang menyumbang untuk amal jariah kinri mancaji amal jariah ko tidak dimanfaatkan untuk masjid dia gaga tuh maka berhasil kak manci panitia pada 7 juta saldo na masigi berhasil icalak atau ko surimon ri na iko yele tugas ini persoalan berat di umat kita na sama magai alena mi bawa tuli taru bangga ni komai gai dan itu tidak bermanfaat namo sandala japami yang itawe ni taruh ko masigi na pake lo majini itu pahala besar maka na madari kaya maka dapat ya ko masumbang aja jena dui tanai aga mi bago manara siya ka sa minapake maka 500 sa kadaya pa 7 sisa tala ni aja na di tabereng sameng nasa bakada kodi koti kantong 50 sa buet sa talu pelo surya na tuje sa gagula kasi aja na jolo
Isapa di sisa buwe. Angka kasam mengibalu sisa rupiah marajing. Malima sakat tawe. Na iya kong kabatu na tayo madakyo kumasigi manasa. Ita masuruga yato. Demi na jami lansu ta masuruga. Ya kumege dosa na mitejo ya gapuang. Kama komiro. Tatay siya ganiro. Menita may say pa 10 menit. Sinin na tamatapan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ang kahadir. Iya komelo ikaji betungan na agapik ko cara na makita manata tataran kehidupan muslim yang ideal. Iya ang kanima pangewa aja na maulu de na wading harabi de to aja mameraja. Dia di masikiri makota we dia di 10 masikir berjamaah. De na wadi doa berjamaah. Na makai gatau de ni samilodang untuk alena. Manyaman ni di misangi milodom untuk alita manyaman lada tapi makai gatau dia ni sangi piko je sarak na pak dongang imangi bawa na bacur imangami bawa na makanya di imangi jatuh si tagarema dia sangi tu teh kadang je milau panasai cede na sabak magi angkat tu tau melo mangkalinge pak dongange tapi mega tu tau pak mak basara dia na pai na sa to mangimana aming iya bang maniro betongan nena tu saming dia iseng kadaga memang urusan na imangiro pak mega tu tau dia ni samilo doang ngelena pak itanangi Allahumma rabbana urus kana itanangi akira milo nasa desak dia miro apalah piko ya tu yasang iko milo ina iko dia misenga ka milo makanya pak upasang iya mana ko jama safari makor tapi aki ngak deto iya ko mangilau dongi bahasa Indonesia nya bicara gini iya tapahangi itu lebih khusyuk kecuali mas sampajangnya aja tak bahasa Indonesia apa dia gagaliwa irona masigi itu napa ni dia na cocok itu na sawa dia mento diterima ya ko pak donga maka dami nabi minta apa yang kamu butuhkan dia nak ada ngilau ko pada batiku mengilau cuma nabi menggariskan berikan salawat istighfar sebelumnya itu adalah tatanan doa puji-pujian kepada Allah wasak mako mati idi ketua pertama proposal ko pak bupati dengan segala hormat ke pengantara na padahal capak-capak na matu minta sumbangan mata na yoki mana butuhkan uang sekian dan langsung tanda tangan. Ini cucu tadi maka pengantaraan salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak karena kami mendengarkan banyak bantuannya kepada fakir miskin. Magi nang kapuliasi makor na iya miru yawe perlu nolok-nolok nami. Itu adalah pengantar sabari na turun rahmatnya. Kama kumir itu pengantar sitonganna. Kita juga dalam beribadah butuh seperti itu sampai sunnah itu kan pengantar. Asan doa sesudah asan sholat sunat sesudah sholat sunat kita duduk istighfar sikir. Pak Mega bita tau ko pure ba mangaribi ta dena nasam paja sunna aja na ko caki dia tu na marigaga no wasa makarame man nabita ya na melo ya ko caki aja na itu datoni tapi aja tarogi tudangi ilaw dongi masikiri yang kana talolongang aja ta tuda ba mi tete masam paja kacinga-cinga wattu ipake wadding aja ta kosong kangi wattu na cinam palada mi pak ya ko pakasiwet ta melo tareke na setong itu ya ko na pulo na tau tuki setongi masam paja balikan 50 tahun akasiage masampaja siwani sesu siwani akalima siaga menit sampaja ngisai 10 menit sampaja mengaribi 10 menit ikali 10 menit ya manang berarti 50 menit na 20 paja sesu siwani na 50 menit tapake makasiwang 20 talu janna 10 menit agi gorang apa masih na po ng Allah Ta'ala yaitu ang pay namo na bita makadato degaga tau tama suruga na rekotannya pamasih na po ng Allah Ta'ala iya pamasih na po ng Allah Ta'ala pa aja nih capa wad dijayo kilo olok kolo ilolongan itu sejarahnya ada makunrai asu na pinu na tama suruga makunrai tama ranaka gara-gara coki na tongko dena bengi na tongko mina mati ko tuna na tongko apa denandre apalagi mak bengi lo kuiri lalang na coki termasuk ya tuh maka tuh ika ya je watanna pak tanya pas seperti makoro apa dia nak bengi cuki ku pas safari rewat pilo bolana sesa makiro batongan na aga paralu memang po paralu kita menjaga udah hulu pisil mikafah tama kurilalan na aga masalahnya secara keseluruhan betongan na aga pasal langi ampeta pasal langi ada adata nasabak maka tu tau pak maloy bidak na rapa songko na raji lo mak bereja maka tanre pangka na miga galar na tapi magala misa itanana tawi maka ga makuat
Ya kuyula ni pak di boleh pak bati iya sange pak kasibiang apa iya tu sange sampaja si bawa puasa sampaja sekat telu aga-aga pak ibadah haji iya kumak bicara pacinga waramparang iteri resoe asele na resoe waramparang apa cinga na waramparang sekat kama komiro kemudian ibadah puasa patandra na pasu aja na total liwa ko waramparang aja na total liwa ko lino to maringar ko surimondri ya tu gunaan puasa kemudian sampajang aga pak di boleh sampajang yaitu sampajang aga-aga nasingkaru isinin yaitu amalangi mak barakai mak barakai isinin na jama-jamangin na sabak sampajang salamakan lino akhirat sampajang ibadah haji laksanakan nang sampajang tapi kadang tak kalupa tahu na sabak magi arepan no kolino na lupai pakasibiang ya ko terlambat ki mas sampajang asija ki tapi ya mi tu tahu ding masija yo ditama suruga lai paresa na reko tapak bangi tahu na tapak kedo lo mas sampajang na yato na watan na pa iya apa mega tau na la matu pi de to pabaja matu pi nasabari mandari cica mani makjene na dua wetu ya tu makega tapi ya kota jamamu ya kota kota terlambat ki pak mega tu tau pak wita pak galungi makoko ya koloni ma ko dena na sampajang mangari bisa manina paletu bolana mega makada ya bawa no jam aja lalu tasalai bi ko makwiro tajam lalu ya komelo ki mole lalan na manta sapi pura pi masampajam misa na pa masampajam mangaribi ya komelo ki mole lalan na Abu Hanifah na jama memang yolo akada pala yolo mati itu yolo itu maka di manta sapi de hargai watun na watun na isa tapi dua lala tola manang betungan na aga ki gamita paleo ki awaleta na tu kuru ko makiro aleta na tu kuru makade ipala yolo mati yolo tajam ni itu tajam yolo mangaribi aja mo tak kada adaan maka itu malaikat mak baleo akadaki keadaan ya sange keadaan tanya wattunah ya kumakadaki adaan wattunah ya iku sampai jam maghrib usolli pada salatul maghrib salasar mustaqbil berarti keadaan lillahi taala Allahu akbar maka dari bisa pak besar bicara gini mas sampai jam maghrib kak putar lepat terlambat kak tanya wattunah Allahu akbar cucuk matu ya tuh cucuk matu ya tuh pak niga surah ku mata ngarewa nanti je tu nama watangnya tu ni pak makai kata ko tu pusok ko ni nani aja dewi sek nama gampala ada ko ni nama ma bicara gini nah itu sampajangnya pamulana takbiratul ihram ditutup dengan salam ya itu sampajangnya ya ko ni tanya apa cuma asusumpungan nan ni alat tu kan ni sange pakasi si bawa pangolo na okinya makanya perlu ada niat iya kene surah parangkona si bawa alama kama komiro iya kode gagi itu dia na cocok harus angkania tergantung bahasa eta pakewe apa iya bita kone makai gatero na yang mana orang baca soal lipat dia mah gaga cocok sah angkat to makada dia awannya mania mosi to ngana demina pauwi ka makai gatau makada we melo ka manre baliwasa ngasa ding ngelo ni manre kato to wah malaba mi apa ni nak bisa di managan rusuh dia naga na pau-pau mah ko mati itu. Nggak usah diperdebatkan itu betungan permasalahan make pak aja nah yang jelasnya ko sampajang maka de guru tadi mulai pananungang paringaramu alengi sampaja sunna onrona nabi ta manganrongan roku musalama yang pe ko sampaja perlu na sabo-sabo ko ki sampaja sunna matempele ya mi ko patempele na bata jama pak mega tau pak dua kadua milo mas sampajang ya mi kedula ada si badul piti pak angkat baju baru na mena pitang ya nawatan na make dega ka patempele di sakadaga mena tempele pak dega ka patempele imba na punai ya nawatan na narima ko na naro ya ko sampaja perlu dan ini yang terakhir upasangi betungan na aga na pangulo ito pandritata pangulo apa pasal ko makasibya ko de mulai paringarang mataru na sabade me mato mulai ya ko de mulai patung kayo koroko musuju unania kedomu apa na munri mapasisingkaro betungan na aga angkai asisumpungan na ateri takbiratul ihram loripun ya kok kata bereki aja lalu telah pasangin paringarata yaitu asisumpungan na atel loripun kemudian yang kedua iya kana abudo iya kana stain pangulo na atel lokupun tak bagi dua kutu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nomor talwi betungan naga alat tukan nananya barakat na tajallo kang ilalang onrong asalamaka ngaleta di batu masyahadat. Kemudian yang keempat beresan langi yaitu beresan langi maka de guruta ni gayon rima sompa make gato patada ngiliman na konrona suju na panasapung ukurupan anu salah-salangi itu upasangi aja lalu
Nasabak magi degaga polo ko nabita sitongan na makadami tau pandritata pasang dan itu napatereka minti itu sampai mandari makaleleng aga mapatareka tau pandritata makada ia kumualay musujuki ia na tetaw sitongan na mapunay wisipa na iya sangetaw na iya sangetaw dua ta masaratu talo tamalay sa angkay nabita ko tu Muhammad Rasulullah Muhammad atay rasul suroy Allah puangi ya kong kaata ang kasuro ya kong kasuro ang kapuang dinang kana sila pasang atay ang kay Muhammad ang kay rasul ang kasubatungan na aga ya ko ang kay tawe pura masampayang napalin na iliman na iya tutaw tasala na sabak magi sipa na mitanay ang kay makdibola ribatak kalewi meloyala iya ko iya nanti pak dibola batungan na aja niya sa puro rang kurupay na sabak magi gato palin na iliman na sa purong kurupan na sabak magi kada nang kalingatomi upasang iya sangi sipa na tanay pak dibola ribatak kalewi makay gapa ya tu sipa na tanay kung kaja na tawi ya kung kagaga makabutalam maigari ta dito baon na batungan ya kung kaja na ta idi na subuy aja na tapodang supaya magi po ngalatala subuang ijata ko sirmonde na po ngalatala. Kemudian yang kedua sipa na tanay tu pak degaga agaga na tarima mana ngagagay tapi denang kana baruba alena tu batungan na aga anu majatta maiwi angkay tata yalena tapi dari situ sumber segala kehidupan khairun nasi ampauhum linnas si kanja nate kong kagunana maka nabu rewa ki matu dawai wilakaita maka dapat asam paja lalu tama gari ranaka teko dena sampaja tapi ya kwidi deta sampaja malada ka masila na sabak magi namulah kita tamatoranaka saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.